LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mufarrifil umur. جعل هذه الدنيا دار بلاء ودار اختبار وجعل الآخرة دار قرار. فقد جعل الله هذه الدنيا دار فناء ودار بلاء، ونوع البلاء فيها بين السراء والضراء والنعماء والعذاب، فرفع قوما ووضع آخرين، وأسرى قوما وأفقر آخرين، وأعلم قوما وأجهل آخرين، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فالواجب على الإنسان المسلم أن يعتبر تصرفات الأمور وتقلبات الحوادث، فيشكر الله في النعماء ويصبر على الضراء، ويعلم أن الله هو المتصرف في هذا الكون، وهو خالق هذا الكون ومدبره. لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك برضا المخلوقين أو بغير رضاهم. نحمده على كل الأحوال ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أعدتها ليوم الثلاث، شهادة من قالها مخلصا فيها دخل الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بهذه الشهادة مع الأبرار والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم ستسألون وستحاسبون. واعلموا أنكم في هذه الدار ستبلون. هذه الدار دار بلاء، ستبلون بالنعماء تارة وبالضراء تارة أخرى. يفعل الله ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أن يأتي الله سبحانه وتعالى sabuɗo nde tagore ɗo fof tawi hay goto wallani, fewjani kadi nde tagore ɗo fof tawi hay hunde ala ko yuppiti, hay hunde ka ella woni ala. O waɗani tagore nden fof ko be ko haton jini kon e fewɗo ka haton jini ɗon. En yettimo o waɗi o aduna ɗo aduna jarrabuye, aduna ndarndagol. O ndarndori tagore nden e o aduna ɗo alhaaliji tertuɗi. O ndarndori woɓɓe jawle, o ɗuɗɗini haa ɓe sikki ɗum lannata, ɓe sikki ko kamɓe ɓura yiɗeede. O ndarndori woɓɓe laamu, ɓe laami haa ɓe sikki ɓe follataako, ɓe sikki ko teddungal e giggol e yurmeende, tawi jaa ko jarrabuye. O jarribori woɓɓe cellal e ŋari e doole e jaamu e teddungal e fewjoore e jiidi
sikki ɓuri maɓɓe ala ko kamɓe ɗum woni ɓe Allah yiɗi tawi jaa ko darnagol ɓe liyandura kayfa ta'malun o waɗiri ɗum ɗo fof ko fiyo ndaaru ko holno gollirton min sunanillahi fi hada alkawn annahu rafa'a ba'da annasi fawqa ba'din kama qala وقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الذي من سنه أرتكاجدين حق لتغورن الله من سندي مرانغال من سندي ngaluji من سندي لامنغum من سندي teddungal من سندي cellangal من سندي jidindin من سندي uttu من سندي bantangal e nafoore nden fof hakkunde tagore nden min waɗi woɓɓe goo sengo dow woɓɓe fiyo min jarribo ɓe min towni woɓɓe e hoore woɓɓe fiyo woɓɓe goo jalu woɓɓe awmoɓe fiyo woɓɓe goo waɗu woɓɓe kurkaaɗi gollooji kono yurmeede Allah nden nde o mari laaɓara nden no ɓuri moƴƴude ko mooɓete ka adna ɗo gonge jawdi e teddungal e laaɓa en yetti Allah no haani yettide noon waɗɗo ɗum ɗo on en ala Allahjo goo reweteeɗo fiyo en heɓu en mara Allahjo goo huleteeɗo fiyo en daɗu fi wona oɗo gooto o alaa immo o alaa tokkal o alaa nanndo o alaa yeruujo hiɗen girro o haqqe makko ɗo wonɗo e hoore meeɗen hiɗen girrano nelaaɗo meeɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o giɗo Allah hiɗen girro ko o giɗo Allah suɓaaɗo suuda hiɗen girro ko o hoolaaɗo ka Allah ko o moƴƴo hiɗen girro ko o nelaaɗo ko o neliraa ko yurmeende ko o nela ko e tagore nden fof ɓorde ka o nela ɗon ha ñange darngal ngal dari eɗen girro o yottinno nelal ngal o bonnano o jamfaaki o luganaali woɓɓe o suɓi woɓɓe o acci woɓɓe o ɓurnaali woɓɓe e hoore woɓɓe o okkori woɓɓe goo tumɓural ngal o acci woɓɓe goo ɓaytiɓen no ɓawli ma ɓen no woɗɗi ma ɓen ko niway ma ɓen ko niway ko laaɓuɗo reedu ko moƴƴuɗo jikku ko yankiniiɗo ko fonnuɗo mofte mum ɗen fof ko ɓuranimo wo ko ɓurɗo rewde Allah ɓurɗo hulde Allah ɓurɗo ɓattaade Allah eɗen irranomo ɗum no waɗɗi en ka yiɗenmo no waɗɗi en ka ɗoftoɗenmo no waɗɗi en ka juulen e makko sallallahu alayhi wa sallam kala ka inde makko wowla no waɗɗi e meɗen kan ñentinenmo dewe no o rewirno noon hara en feƴƴitaali hay ɓen tugguɗi hondu hara en mankaali no waɗɗi ka yiɗen ko yiɗuno kon fof yiɗen ɓe o yiɗuno ɓen fof añen ko añuno kon fof añen ɓe o añuno ɓen fof ko o yangino fii muɗum o tampi fii muɗum o yaltina fii muɗum o haɓa fii muɗum enen kadi wakkiloɗen heɓen geɓal e muɗum enen kadi yo ɗum wonu haaju meɗen yo wonu ka programme uji meɗen Allah juulo e makko juula e sahabaɓe makko ɓe tawata yeeyino wonkiji muɗum e jawle mum e ɓuttu mum e teddungal muɗum e goɗoli muɗum yeeyi ɗum fii yo diina kan daro yo ka heɓu doole yo ka taɓutu e kala jokkuɗo woni ko ɓe wanno kon ha ñangital ngal dari Allah taw hara hiɗen tawa e maɓɓe amin yo Allah artuku en tefoore nelaɗo nden ñande tefoore makko nden hato jinna e muɗum yo Allah artuku en yargol ka weendu kawsara ndu o teddinira tawa ko sookeyo makko ngon yari nden tawa en donɗatake hande kadi booma yo Allah artuku en naatugol ka aljanna ɓurɗo towde hoɗata ko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawalle lette attaki
yo Allah artuku en huugol diina ka o yiɗi o yarli kan ka o yoɓirta ɗum aljanna yo Allahu dandu en waɗugol bakkatuuji ɗi o sikkanta en taw o weltanta ko en hannde kadi ƴiyaɓe Allah hulen Allah towuɗo o ɗaɓɓiten ko welata mo kon waɗen rento ɗen ko o haɗi en kon accen anden nde saare nde wonɗen ɗo ko saare jarrabuye wonde wela wonde metta wonde ko teddungal wonde ko hoyeede wonde ko jaɓaneede wonde ko wikkiteede wonde ko ngalu wonde ko baasal wonde ko cellal wonde ko nawnaare wonde ko sellireede wonde ko nawnireede wonde ko yaajeende wonde ko pittere ko ni sunna Allah on dogiri e hoore leydi ndin ɗo ko woni malaaɗo ko jaɓanɗo Allah ko Allah jonni mo wo weltora kadi anda ko Allah waɗi ɗum ɗo wonaa goɗɗo si Allah yiɗaano ɗum waɗataano alaa wawɗo wadde ka hoore laamateeri Allah ɗo ko tawata Allah yiɗaa yarlaaki on ɗi jaɓa o welto si tawi ko neema hara neema on gewinaali mo tawa o yawtaani dottoode o wa'aali no woɓɓe wayi no Allah wi noon kalla inna l-insana la yatgha an ra'ahu istaghanna neɗɗo no waawi bewde ti e sikki kañum ɓuri mum ala sikki ko yimɓe ɓen tun haton jini e muɗum kañum haton jina e hay gooto tawa neema on bewinaali on ɗiɗi o wona yankiniiɗo o wona faamondirteeɗo tawa jawdi ndin ko kanko jeyndi wona kayri jeymo himo anndi ko Allah okkori mo ndi jawdi Allah no waawi jaɓude ndi jawdi fewnde nde o faalaa wo to Allah jarriboriimo kadi sankere waaweede nawnaare nawnireede baasal ɓitteede tokkeede o muñño kadi o annda ɗum ɗo ko Allah waɗi o jaɓana ɗum Allah o annda ko Allah waɗi ɗon konko ɗum ɓuri moƴƴande mo fa kullu ma fa'ala al-jalilu fa huwa al-jamilu kala ko Allah mawɗo on waɗi haray ko ɗum woni ko labaa kon wonaa enen anndi ko ɓuri moƴƴande en ko waɗi gandal men ngal no raɓɓiɗi koko feƴƴi neeɓaade hay seeɗa kon woni ko anndeten e ko woni fewndo ɗo kon amma ko feƴƴino gila neeɓi ma ko araali kon en anndan ko ɗum waɗi en waawata tuɓanaade hoore meɗen ko ɗum waɗi Allah wi kanko wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtaaru Allah no taga ko o faala tagude kon ko suɓoo kadi e nden ko tagi kon no faalira noon ko waɗi gandal makko ngal kanko alaaka fuɗɗi alaaka hatti idan jarrabuyeji e no ɗuuɗi yimɓe moƴƴuɓe jarribanooma ndaare annabi Muusa alayhi salam yimɓe muɗum no waɗa maccuɓe kurkaati sonja kala ka foosewol asete ko ɓeeɓe nodde kala ka étage ɗantete ko ɓeeɓe nodde katara wallinte ko kamɓe siko hayre ronka ko kamɓe kala golle sattude ko wiye yahane banu Israil ha Allah funtini Muusa e maɓɓe ɓe inni en defti e tampere leñol ngol annabaajo sorti e muɗum funti e mum ngol ɗo heɓi teddungal heɓi laamu heɓi hettaare heɓi fewjoore yahi tawi changement waɗaani ɓe wi Muusa udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Muusa ana faali men hayunde men tampinaama aɗo arde ɓaawo haari kadi fayin tampete nde jokki no wayi wono wawno noon wa gaala Muusa sbiru Muusa wi muñen inna al arda lillahi
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. منye ni leydi wona soro hay goto jeyndi, ni leydi ko Allah woni ko jeyndi. Ndi o lontindira yimɓe ɓen ɗo e hoore mayri, woɓɓe goo wona tawa ko kamɓe fewjata e hoore mayri, ko kamɓe jogii teddungal, kamɓe jogii ɓantal, kamɓe jogii fof. Nde wotere ɓen ɗon yaha, woɓɓe goo kadi ara lonto. O wi timmode moƴƴere nden battane moƴƴo on ko hulayɓe Allah ɓen woni ko jeyi ɗaɓɓe ɗum. laawol kisal ko laawol peewal. asa Allahu an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa ta'malun. No gasa o gañonoɗon Allah halka mo, no gasa Allah halka mo, o lontina on place kaɓe wonno ɗon, hetton kaɓe wonno ɗon, koteje maɓɓe ɗen, tarawje maɓɓe ɗen, otoje maɓɓe ɗen, juuɗi maɓɓe ɗin. Kono ko yo ndaaru onon kadi ko honno waɗirton, ko honno gollirton, no gasa fonno ɓuri ko ɓe bonnuno ko fi yo jarri bon. Idan koni murandu wonno fewndo Musa alayhi salam, ndaaren yiɓɓe Allah goo kadi ɓe Allah jarribino. Fay fu hikun yaha janga mbileyagal e jungo mbileejo lanɗo on, lanɗo dundarankojo, lanɗo muusuɗo laamu, lanɗo waawuɗo tooñude haa ka tooña hatti ɗon. emo jogii mbileejo ko ndaranamo piiji ɗin. Mbileejo yahi haa nawyi wi yandi ko watta addu fay fu komi jangina, sabuna miɗo tangini min gunda gandanɗam ko lallanna e woni fiyo taw hara komi andi ɗo komi maydali e muɗum. Naam, gandal moƴƴalngal neɗɗo fota e marde ngal haa o mayda e maggal, kono gandal gongal ngal Allah yontigi muɗuɗo e maggal. Lanɗo ndaɓɓanimo fay kun jogii kun haqqille wi ar janga e juuɗe o ɗo, fay kun ko fuɗɗi jangude, hakkunde fay kun ka kun woni ɗon e ka mbileeji on woni ɗon. Neɗɗo hulowo Allah rahim, rewowo Allah no hakkude ɗon, o ari o heɗii ko on janngata kon, ko on waajoto ko no on rewita Allah noon ɗum nangi hakkille makko no wondi moodi ɗum ɗo no ɓuri ngal mbileyagal to. Waddi so ari o jooɗo ɗon seeɗa o heɗo darsuuji ɗin, o hewtoya mbileejo minna e aneeɓi min yaalima ɓe koccamo. Simo rewte kadi o rewta ka on hulowo Allah ɗon o heɗo seeɗa, o hewta ka mawɓe makko ɓen na a tardi ko honnonoɗa gerte ɓen no kadi ɓe koccamo. O yeeti o karamokojo hen ngarami tan piigoy, simi yahi to mbileejo on foccaylan komi neeɓi ɗo ko, simi hooti ka mawɓe an ɓen kadi ɓe foccaylan komi neeɓi ɗo ko honno mi watta. O wi jooni si tawi mbileejo on landike ko honno neeɓanda, wiya ko mawɓe ma ɓen hari woni tonngitaalima. Si mawɓe ma ɓen landike makko honɗon tonginoɗa, inna hari ko mbileejo on woni alkitalima, karmo ko ma woni alkitalima. Naam, o gerdi noon haa tigi tigi on o tawi o karamo kojo ɗo haqqille makko ɗen ƴetti ko o woni e wadde ko ɓuri o mbileejo. Ñande ko ari o tawi kulli no satti yimɓe, kulli moolanaandi foppu no dari no huuli, tawi laawol ngol few, gooɓe susata yaaruɓe ɗon. Ko tawi ndi kulli ndi wela ɓattaade, o alaa ko fellira ndi, o alaa ko fampora ndi, ko honno o watta. O inni miɗo jarribaade ɗo mi ndaara hakkude o mbileejo e o karama kojo ko hombo ɓuri jokkude tooɓe. O ƴetti kañum ko janɗaa foti, o inni Allah, si tawi ko o karama kojo jogii goonga, ko on haani jokkude, ko on ɓurtaa yiɗude, Allah warum ngii kulli ɗo ngii immo kala waɗɗo yimɓe netta laawol ngol. O bugori joyi kaajum ko fiɗi kulli ngi tungi maayi ɗon. Ko habbi Allahu akbar, faajum kun kun romda kun tamba, kun naɓa haa kun yewtana lanɗo, kun yeeta lanɗo yeeta ko kun waɗi.
hay kum artika karama kojo minni ko amburi mi moƴƴude kono a jarribete noon ta tubtala a jarribete kono mi torike man si tawi jarrabu yew satti o ta tindin ka mi woni gey turra a musaji ɓe yahoyi fay kum Allah okki ɗum kum wawi muntinde wumuɓe kum wawi ndikkinde ɓe golli mum tati nawnaje ronkotaɓe fof tawi kum moƴƴi kan kum dikkay ɗon e ɗon no jeeya e ko jarribot ko Allah jarribotta ɓiɗɗo adama ka adna ɗo ko wiyete nawnugol ma nawniregol si on tigi tankini kawa ɗo oɗo si o moƴƴi ma si o fiɗi ma si o windi ɗum ɗon dikkay buy ko ɗon naatiri e shirku eɗen nani goɗɗo no saati argol wo ko moƴƴiɗo o inde Isa wo mo moƴƴi wo on tigi dikkay awa buy no heɓli ɗum wo ko yoni kuluuji jeegoo julɓe acci ki islamu naati e diina makko kan diina annasara diina fenande ha diina wi'uka Allah ko tato o sabu ɗum ɓi ɓe dikki ɓe nawni ɓe nawnoya ñande gonde ɓe dikkata goɗɗo gonno wonno jooɗoɗiɗo lanɗo on ko kamɓe jooɗata kanko ittitamo wula kono ko gunɗo o yeetati kum fay kum o yahi o inni fay kum mi alaa giɗelam faala yiide min kadi mi annda ko wocci e ko rawni o wi mi wona min sellinta ko Allah woni sellinowon sa gommini Allah mi moƴƴa si o sellini sella o wi mi gommini fay kum kum moƴƴi tum o yii ɓuri ko wowɗo yiide ko o aroy kalan ɗo lanno wiɗe kori jam mi yiiɗo hannde yarewa ɗo a feggaaki aɗo waaka waɗa ayude o yini o wi Allah an on dikkinima o wi min o yino o woye Allah an on e Allah ma on ko gooto wona an woni Allah an wona mi woni Allah ma o wi hewti toon o wi ni o wi ko hombo yetima o ide ɗo ko ide hawniɗo oɗo o naaɗo o jibina o ko yiwɗo nokkugo o nandimo o lettimo ha o tindinimo ka fay kum woni o wi ko kum fay kum definmi ɗum ndi o wi ko noon min mi accitata o Allah ɗo oɗo mi accittamo o wara fay kum ledda ha ko wiya ko hombo jangini kum ko inni ko karamo koɓe no nokkugo ɗo ɓen noon kadi yahana ɓe adda ɓe letta ha ɓe henni ko ɓe ɓe accita dina kan sina ɗum mayri nden ɓe wi mi subike mayde nden ndaaru ko limanu gollata ɓe wara heddi fay kum ɓe enni fay kum yo kum ware lanɗo wi kum ɗo noon naano luttuɓe warirano kum warinte sabuna ko kum ɗo woni chef bandi o ƴette kum naɓon fello no nokkukaari ko ngon fello ɓuri ɗowde felle ɗe ɗo fof yahon ha hewton ka meɗel fello hakkon kum ha yora ken bugo ɗon kum yurno ɗon ha kum hakkili ɗon haynaade arto yeetuɗon mi on waɗi ɗum min ara gandi ɓe ƴetti fay mum ɓe haɓɓi ɓe naɓi kum ha ka hoore fello fay mum wi Allah dandam bone ɓeeɗo no faawira ɗaawo fayiɗa waawi fello ngon dimndi kamɓe bugotono ɓen kamɓe fello ngon bukiiɓe kamɓe ɓe wiiri ko fay kum wiirayno kon ɓe futtoy ka kum futtayno ɗum fay kum firti ɓoggi makkum o kum ari ha kalan noon gondi salamu aleykum aynulan ɗon ɗo o wi ɗimmoɓe ma ɓe nafno ko honno ɓe waɗi yo ɓen ɗon Allah waɗiɓe goɗɗum ɓen ɗon o yiɗitaɓe hannde kadi woni woɗɗo ko ƴettimo ɗo ɓe waɗa moye kunki hum ɗo ɓe naɓa ɗum ɗo ha kiloji temeɗɗe ha sabakari ka nder maayo siɓe hewtoy ka maayo ngo ɓuri luggugol ɗon ɓe haɓɓa kum haddu yora ɓe ƴette ko ɓe ɓugo nder to ɓe ƴetta ɓe turna ɓe arta ɓen kadi ƴetti kum naɓi ɓe haɓɓoy kum ha ko yoori o wi Allah dandan bone ɓeeɗo no faalira ɗaawo laakum kum wayliti kamɓe ɓe yooli kankum kum lutti ka laakum kum arti ha kum hewti ko wi lanɗo salamu aleykum mino lanni o wi ɗimmoɓe maɓe o wi ko anndiyanoɗan anndinoɗan ɗum ko ɗum rewti e naɓunoɓe lamɓe ɓen ɗon o yiidata ha tooma fay kum ko wi heewi wota yango alaa no waawɗaa rewde waraami sina ta a waɗii ko mi womma e wolande ɗo ko ndaare limanu ko watta imo faala andinde jama on o daamo woni e muɗum
si o saako yimɓe fof yo annduno haysi kanko woni zahiya kanko woni victime o wi ko ya noddu jama on fof assemblée général fof hay gooto nayi ɗum si ɓe fof ɓe moɓodiri fen fa leɗɗe ƴetta juuɗe anne e koyɗe an ɗen bakka ɗon fen fa fontin haa gayi yaltina ndagawa e kursaaku an ɗo torta toon kadi laañal no toon tugga ndagawal ngal ka laañal fooɗa haa inna bismi rabbil gulami accitagal on tumata warayla sa waɗa ɗum ɗo a wawatala warde few oyi ɗum ɗo satta addinano mi warde habde o mooɓi jama on fof worɓe rewɓe ari fof jama on fof kollanɗum ko chef de l'état noddi fay ɗum fu haɓɓa tanda ha gayna o yaltini o waɗi no fay ko wiir noon o inni bismi rabbil gulam bismi rabbil gulam o fooni ha naki o acci kalari ngal jooɗi ɗo ka dande fay funku woɓɓe wi ka ɓernde fay funku ñoƴƴi ɗo inni alhamdulillahi alladi jalani shahida jama'i nji fof ewni nde wotere amanna bi rabbil gulam min gondini jeyɗo fay funku on hay lanno no wiya ko kañum jeyɓe ɗum goɗɗo goo soon lanno o wi ko hulnuɗa ko adalaali ɗon anndi yimɓe Muusa ɓen yimɓe firano men ko ɓe wino atadaru Muusa wa qawmahu li yufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihataka a accay Muusa ɓe yimɓe muɗum ɓe bonnandi leydi himɓe tertima ɗo hange Allah ma ɓe ala on e rewde ɓe ala doctare hiɓe watte ko ɓe faalaɗa tertoɓe ɗo ɓe murtina jama on koy qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum dahiruna woto mako min wara ɗiɗ maɓɓe wonɓe ɓen fof min terto juɓɓe noon ko ɓen jeena inen hoore maɓɓe yen koyen sipperiɓe maɓɓe ɓe wawata en fowruɓe abadan hoddiro Allah ngon andata kanko yiwrata idan fof wi min gomɗini Allah kum payku o wi yo o wi awa ase foteji hoppon toon yiiɓe kala mo yirtaaki ka diina muɗum ton mo nder toon sunno mo haa oya ɓe waɗi ɗum yimɓe ɓe yirtaaki bal yimɓe ɓen arayno volontairement hoore mum ka nder yiite allahumma inni amantu bi rabbil gulam o umto nder toon debbo goo andon no jogii ɓikkur toto kum ari ha o hewti ka gaawol o yurni o hayno yiite ngel o ndaari kum ɓikkum boogo hunduso kum ɗum ɗo no metti fii so liɗi kum ɗo alaa ko ne'a so yaadi e kum ɗum no yurmi fay kum boogo hum kumi ene a faala wadde ɓayita a faala ka aljanna emoya ale o mooɓi o fiɗodi e makko donc ɗum ɗo woni jarrabuyeeji ko ɗum waɗi nelaaɗo men sallah sallam ñande go saabar makko ɓe ɓe wullitino ɓe inni nelaaɗo men tan mbi ndaari Abu Jahal no lefta men ndaari ko Abul Lahab woni e wadde ndaari Umayya en ko woni e gerde ndaari Shayba en e Utba en ɓe meɗen piye meɗen yenne min yaltinama kaliidi amin meɗen waɗe ɗum ɗo e ɗum ɗo ndaari ko onno men watta a toranta ko min Allah faabo men noon nelaaɗo maaji no woodi ardinooɓe on ka gomɗingol goɗɗo e maɓɓe addete no joɓɗine hakkude jamaaji ɗi police e militaire e gendarme e ɗum fof ara huuɓita seera addoye tawon ino haɓɓa haa no joga haa certificat seera on joɓɗine ka tumbere ɓuure makko ka tumbere hoore ɗo seeke ɗon haa wona pecce ɗiɗi laa yarudduhu dalika an diini tawa ɗum ɗo yimtamo e diina makko ka onon ko seeɗa heɓuɗon taw o be muñño ɗon en torki Allah yo Allah artuko e muññagolɗe ɗi albala uji ɗi Allah woni liɓude e hoore meɗen
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. LAAWOL KISAL LAAWOL والإبانتال. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم ستسألون وتحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أن يتي الله سبحانه وتعالى كفصول كحقل كتمود يتقول منغوليوني إمو يدي يتده kodo wadi kanko tigi o yetti hoore makko ado goddo go yettugol mo ngol ko neema, yettugol mo ngol ko hijabu, yettugol mo ngol ko baraji, yettugol mo ngol ki duumi ke jogini ko aljanna. Jiyaabe Allah ulen Allah ka gundo e ka peeñal, ulen Allah ka golleji meɗen e ka galleji meɗen, ulen Allah e nde ɓeygure meɗen, ulen Allah e ɓeɓe wonnen e gollinde, ulen Allah e ɓeɓe wonnen e golludude, ulen Allah jonni ɓe jomiraɓe haqqeji muɗum, ulen Allah anden fo adna ɗo en ɗumata ko ɗo nelaɗo sala sallam makanino Abdullah ibn Umar kum fi dunya ka annaka gharibun aw abidu sabilin wa kana Abdullah ibn Umar yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. مجيب الجربة أن الفو أدنى وناكو نبتة دوام الحال من المحال هو دووتر ونقول كان ينتون على سانساتاكو سانسان زمان ɗum ko gasata duumagol huunde wootere hara ɗum waylataako Allah jaɓataa ɗum wonataaka adnaga laakara noon no wona adnaga si weli haa habbo wulay jooni si wuli haa habbo welay jooni ko ni Allah waɗi alhaaliji ɗin nelaaɗo maakanno sahabaajo muɗum Abdullah ibn Umar o wii Abdullahi wonu ka adna ɗo wa goɗo iwɗo nokkugo ari fi haaji mum muɗum tongata tigayni kum hoota jogor non adna ma o maɗum waawa arɗo hewti nokkure fowtiɗo seeɗa no faala feccugol yaha ka hokkiti ɗon kono ari ha nokkugo o tawi nangen no wuli ha yi leggal ka ɗowdi woni tippi ka ɗowdi ɗon fiidi nangen heli rewa feƴƴa o wi adna ma on waɗiri mo non anndu ko laakara to ko toon fopputuɗa ko toon woni hoɗogo ko toon demboyte ko toon luttoyte ko toon woni fof mo malama toon haray o heeɓi malal o nawnata o nawyata o tampata o weelataake o ɗondataake o sunataako o heɓata ko mettata mum mo heɓoyi toon bone on lannata yiite ngel ɗannataako no dulba tun o heɓata ko welimo o heɓata ɓuttum o heɓata teddungal o heɓata yurmede o heɓata balla o wi gollanen toon anndengal bala'uji ɗin ka adna ɗo no ɗuuɗi mo jarribo ramadi ko yo jaɓu o muññooɗi kono noon kadi ko yo wakkilo fiino ɗi iwra ƴette kissa ashabul ghar yimɓe tato laawol fottinnoɓe mo ɓe no fokkiti e haaju muɗum ɓe fotti e laawol ɓe lannodiri ko honɗo yaata mo ɓe wi ko nokku kaari o yaɗɗinna nde ko takko ɗon mi woni yaadi joni waɗen laawol gootol adi jono ka fay Bukhari ɓe yahi haa nokku ndiyan gidi ni ɓey noon no watte
wona suudu wona manton wona waado wona enoku kaduwe tumbe hayno ido wimbo ɓeyni sen sori ka wimbo ɗo haray ene ɓe ndiyan dange waynodiri ɓe yiyay ɓe sori ka wimbo ɗon jaga ko ɗon Allah anndi sokkugol ɓe ɓe sori nder ton tum Allah ƴettoy tum si molnaji ndi giɗi giɗinegi iwi kagi iwi gi ari ka hunduko fawre mi wiɗon wat ɓe wiya yo awa ɗo mardi few ɓe ari ɓe duñi ɓe ñoo ɗo ɓayna quatre flar marɓe ɗo en ɗo on Allah walli en en tokkike ɗo ko Allah tokki en ɗo joni noon ɗum ɗo ko jarrabuye ko albalaw en naati kato tiretewi molananki Allah en anda hay ko hombo tokki en ɗo ina en anndo ɗo ko Allah nani ɗiɗi on hombo jogi saabijere ko kanko joni honno warten mo ɓeeyo ndaaru ko waɗirnoo fi Allah e nder dewe hara ko sabu Allah tun o waɗirnoo o laɓɓini pos o jantoo ngal dewal ɗon ngal ɗuuɗi o ngal fanti o jeejira ngal ɗon Allah ndaare si Allah sokkuɗo en ɗo so sottata en ɗo ayi ɓe taw jebbila goɗɗum jooɗo na awa Allah hoddiri ɗum ɗo wayni awa joni hara ala ko gereni no woodi ko gereni Allah waɗɗo ɗum ɗum ni waawi yittide ko ɓe fewte e makko kadi hara kadi naa hawjere hara kadi naa wigol keerangol mo ɗo e lewru ɗo e lebbiri ɗo e yontere ɗo e hitaani goɗɗo goo inni Allah min mbiɗa joginoo ɓiɗɗo babba an jiwo rewɓe ɓen fof ɓe mi anndi ɓen ko ɗon ɓuranno mi welde mi ɗaɓɓirimo sirran mo jaharan fi yo newnu yo min wurle suudu awa mi wurta haa jange makko o wii o waddilaaji biw ñande goo noon alhaali jaami ɓe tawi ko ñaame ala heege yalɗinaymo ko ba heege waɗinay goɗɗo ko o fottano e wadde o yalti o ari o tawi koto makko o wiyawa ko koto ɓay ko ɓiɗɗo bamma o wiyawa aray dey menen toon fayande fatali gila balɗe aray koɓe ngari ko fi ballal o wi datta miɗa anndi koɓe ɗaɓɓirno ma ko si ɗum heɓike jooni aray on fette tampere si ko maaro e nebbam e ɗumal noon o heɓota kono noon ko ɗa rewete taw koka éponge taw ko adi réponse o si on tawi feere ala ko ɗum ɓe innidita jo al urru wala ta'kulu bi sadiyaiha debbo dimo yo weele kono taw o ñaamir sabu enɗi makko ɗi kono tawi hewtino ko go yawa bisimilla joni yala ko waawi ɓay hewti ɗo ɓe naati ɓe fermi baafal ɓe watti baafal salon ɓe naati ka chambre ɓe fermi ɓe acciti ridoji ɓe suddi gorko on ɓoori debbo o wi kulu Allah no reeni en ɗo wota a uddutu huunde nde a udda ta a uddutu ko a udda tenano Allah wiiri yewtite noon subhanallahi alladi awqa'a kalamaha fi suwayda'i dhaka arrajuli fakhafa allaha wartajafa thumma qama falabisa sirwalahu wa a'taha min almali wa qala idhhabi wala uridi minki shay'a tawino ngol konngol ɗon Allah ƴettigol konngol liɓi ka ɓernde gorko on ɗum ɓay Allah wolama Allah o ƴeƴi o huliti tan o hawtiti tan o watti pantalon makko o yimo ihin jawdi ko landinoɗa ko ihin mi faalaka ma fi ko boni aduna ɗon si hewti ɗon haray ko wi ɗo yiltitagol heena ɗo yiltito ko kulol Allah en anndi Yusuf alayhi salam kadi yano ha Zulayha wiimo wa ghallagat al abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah o sokki dambuɗe ɗen fof o inni awa newanike ma jooni ko an tonki hoorema o wi mi mooliki Allah yo Allah danda Allah danda ɗum so hewtanta Allah ɗon yawmul akala hino bonnere nden e hino bonnoowo on ala haɗoowo on tigi ante ɗon Allah
simi wani do Allah nan gayla on ti accira ɗum ɗon sabo Allah ɗum no wela Allah ko baraji fof on ti moɓata ɗon wallahi idan o accitimo o yoɓimo o wi Allah si tawi komi waɗino ɗum ndeññande ko fiima hay gooto ndeññande alaaɓi aynooɗo o woye Allah udditan men ɗo hayre mi giw nde fottiti seeɗa ɓe ndaari ɓe de inni andi jaganala gara wonne ko aduna won ɓenndum ino ka fof ino duure ɗen ɓe anndi jaa ko aduna ɓe woni goɗɗo goo kañum kadi wi awa Allah min kadi haari mi gollina yimɓe mi yoɓa ɓe ñande goo mi gollini goɗɗo mi yoɓimo o yawi o ani o acci ɗo mi yeeyti ɗum mi sooji dammol ɗin dammi ɗon ɗi weni mi sooji nayi mi sooji geloɗi ɗum ɗuuɗi o yawi o jindoya laawo ronkimo fojjoroyde o artoya yo joyni e mawɓe ene wona onon wonnoɗo ñalande kaari mi gollanno ɗo goɗɗo nokkugo ɗo num hitaande kaariire tawtina onon o wi komin tigi o ñaray joddi komi añinogo ko ɗum mi faala jooni wonde on tigi añayi sappo jaɓoya jeenayi si alhaali o yaaroyi noon o wi komin tigiri jawdi maɗin kadi bonaari arimani ayi nde aynde ɗo kala ko yiɗa ɗo yidaaɓe ɗum ɗo fof ko aljeyi doggu o yaa jooda omonan wota jalan min komi mara ɗon hay gootum mi ɗigga ɗum markono timi ko o wi ƴettu fof ko kañum riiri ɗum ko kañum wiñi ɗum ko kañum waɗi ɗum ɗo fof o joggi o accali kankadi hay gootum o wi Allah si komi waɗinno ɗum ɗon ko fi maaɗa ɓay o wawanlan waɗande hay hunde nden ñande o wawanlan waɗde hay fut o namatalan ka police o namatalan tribunal o namatalan hay nokku miɗo ɓurimo jawdi miɗo ɓurimo sabu miɗo ɓurimo ɗi fof kono ko kuuɗon ma mi jonitirnoma ɗum ɗon ɗi jawdi ɗon fof iɗa anndi ko woni hakkude wonki e jawdi ko Allah ittanimen nde hayre ɗo hayre nde mi jiriw kadi nde fottuki tawi jooni hoore yalday kono balaje feƴƴata ɓenni ha mahen ɗum neɓata harayal faabo Allah mon ko hewti goɗɗo goo kañum kadi o wi min kadi Allah no woodi ko mi wanno ko sabu ma ɗum mi waɗirno Allah accidanno e mawɓe am ɓen haa ɓe nawyi tawi menen komin aynayɓe aada amum koyo mi yahu mi aynoya haa kiikiide mi ɓira mi artirati mi ara wonde mi taw mawɓe am ɓe ɓe ɗaani ko ñaara ɓe ɗaanaaki mi yarna mawɓe am ɓen ɓiraaɗan ɗan haa ɓe ɗon ɗita fay koye an koye harano taaroomi ɗon simi jonna fay koye an koye kanko kadi koye yara ñannde goo noon mi niɓɓoyi mi ari mi tawi mawɓe am ɓen ɓe ɗaanike mi aami timmingol mawɓe am ɓen mi aami yarnugol fayɓe am ɓen aɗo mawɓe am ɓen fay koye koye ari ɗon no taaroomi baba mi yara baba mi welama baba mi ɗammi mi ñaamay baba mi ñaamay baba koye jogitimi ɗon miɗo tambi ɗon orɗe ɓiraaɗan ɗan ma ɓirdugal ngal nan tambingal ɗon koye fay koye taarimi ɗon haa koye waali ɗon koye ɗaani mi habbi haa subaka yoni mawɓe am ɓen ɓe immani subaka on ɗumaɓe mi jonnimi ɓe yari haa ɓe ɗon ɗiti mi findini fay koye an koye mi yarni koye Allah siko mi waɗinno ɗum ɗo ko fiima ɓay a wi'i welaye ma on ko e nder welaye nene e baaba woni mi inni yo mi weltin nene an e baaba fi ya weltanona nden ñande so a weltaninan nden ñande accuuɗitananen ɗo men yalta hayre nden iwi fes ɓe immi ɓe yalti ɓe yari ɗum ɗo no holli ɗiɗi ɗiɗi ara ɗum ɗum albala'u yani e maɗa fewtudu Allah liwɗo albala'u on e maɗa toroɗamo jeejamo yo ittu albala'u o ɗiɗi on neɗɗo ko tororta Allah o jeejira Allah ko golleji makko moƴƴiɗi o waɗi ɗin wona hormakuuji woɓɓe ɗi tawata o maraɗon junngo o waɗa hay hunde ɗiɗen heɓi hormakuuji no jeeya e faljereji ka du'aaji Allah waɗan men barki sayku kaarijo barki sirifanɓe nokku kaari barki lemunen fu nokku kaari barki mangoje ɗen termire barki fetere nden nokku kaari barki fetere koye nokku kaari barki ɗum ɗo ko gonga no jogii barki ɗum ɗo ko ɓe yahaade makka ɓen amma yaaɓe makka ɓen ko ɓe limtante kala ka ɓeyay toon barki jabal uhudi barki gibula tayni barki saba masajidi barki
مسجد الإجابة بركي مسجد النور بركي مسجد بلال بركي عرفة بركي مزدلفة بركي كاجو كودا بركي نولا يدوندو كوتشو كودا كوندو فوم جوجي بركي كوبون كونو كيم بركي كوبون وواتا هاكي بركي هني laawol kisal awala laawol peewal e ɓantal yeegi Allah golle ma moƴƴe ɗen ina waawi torode Allah sabu ko mi yiɗi nelaaɗo koo sabu ko mi ɗoftiimo koo sabu piiji goɗɗi goo miɗo waɗirteni wallahi mi alaaɓe waɗirtana fii ɗum nelaaɗo wiyo mi waɗu mi weɗataalan ka wonki kono ɓay nelaaɗo wiyo mi waɗi miɗo waɗirde ɗi Allah okkora huunde kaari sabu ɗum Allah okkoran huunde kaari sabu ko mi ɗoftii nelaaɗo kon ko mi ɗoftinaa kon komi woni e juunude koo komi woni e hoorude koo komi woni e janngude alqurana koo komi woni waɗi sadakaaji koo komi woni yanirde ko moƴƴi koo komi woni hande ko boni koo komi woni jokkude enɗan koo ɗiɗo fof komi waɗiri ɗi ko ɓay a wi yo mi waɗu ɗi ɓay mi waɗiɗi an kadi accu noon waɗanaami ɗum ɗo ma dandaami ɗum ɗo hara naari on tigi jebbiro tun o jooɗo o inna gasi o seytinana Allah sa seytinani Allah ko an sakkitto wertaade sabu no Allah ka to haɓi haaju makko bona ko an haaju mum woni e bonde neɗɗo fof noon Allah no jaɓana mo du'a on fanni mo hawjaari woyno min mi ɗoriki haa mi ronki min mi annda ko on ɗum waɗi gila roori ɗo toraade woni duuɓi joyi duuɓi jeego Allah jaɓaani annabaaɓe goo ɓe torki Allah duuɓi on Nuhu wiyano falabisa fihi alfa sanatin illa 50 ama himo wondi e yimɓe makko ɓe hiɓe yenna mo hiɓe awmomo duuɓi wuluure manko ɗum duuɓi 50 kono haɗaali ñannde o ñannde simo waajaade ñannde o ñannde mo aybineede ɗo noonanga a tori ke hitaande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi sappo a heɓaari aden ronkiɗo ɗo mi annda joni ko nokki watta e noon ɗino gasa yaade kadi ka karama koɓe kaariɓe ma yaara nokku goɗo ma waɗirani ma wattira ni abadan kono Allah gooto si tawi ko toriɗaamo kon imo anndi no moƴƴatma o waɗante ko kanko noon anndi ko fewndo honde e ko honto e ko honno ana annda ƴettu fof mo jonnaamo kanko woni annduɗo ko addino e ko fewndi e ko sakkitito ana annda en torki Allah subhanahu wa taala albalawuji ɗi wonduɗen ɗi yo Allah o ittuɗi nemaji ɗi wonduɗen ɗi yo Allah mawnindi yo Allah reenuɗi yo Allah hiwɗi yo Allah moƴƴin fiineɓe yo Allah ɓeydan en pottal yo Allah adduku en kolgal yo Allah wallu julɓe ɓen yo Allah wallu walloɓe julɓe ɓen yo Allah leɗɗin kefere gangal en torki Allah wonɓe haɓde diina ɓen en torki Allah yo Allah wurtu e maɓɓe ko haɗa ɓe en torki Allah yo Allah o yaltin julɓe ɓen hakkunde masiiboji maɓɓe ɗin hara ko ɓe hituɓe en torki Allah yo Allah wallu kala wallowo diina yo Allah wallu kala wallowo julɗo yo Allah wallu kala wallowo moƴƴere yo Allah waɗu en waɗoɓe ko moƴƴi en torki Allah yo Allah waɗu en waɗoɓe ko moƴƴi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal